Twalisime tubalegereze bene Kiavu TV mumukurikira engano zetu lusiku kugerera eila shene nyumusima bwenene twabwerera mwakabona olugano wanakyabone wanagabiro n'undi muntu naye amenye bikibiri byagera Orisikuraze nisimire nkuganire birolereze guteli pandasi lyake go mugihugu cye Kongo bici twakamenye kugerera independence olugano lw'independence rushonderere okumwaka gwa 1885 okudisa 1885 aho muzungu bayikalaga bagaba Afrika ngakulala muna gabo muneke kukula muna gabe gifuni egihugu cyeru cye Kongo cyatugera omufune za Leopold we bubirigi aroleje cyage atambula kuzenga mwaka gwa 1850 mpaka mwaka gwa 1908 kokudeza de 1885 jusqu'en 1908 ereri atambula Orichuba gaho lali hatalwereza kutaka galulo lugesha lwaje atolaga umugushwande naye apate akalonze za eshunjuliza esiku zirakiri eyabona amagala kaliganje gamulya agwira abantu bebubirigi mujage matwole nenyu cyuko cye Kongo okulugesha lugekilo nyina mashibana twenga twa majuhana ejuko cye bubirigi cyatwole ejuko cye Kongo gutenga mwaka gwa 1909 namunane mbabalira mpaka mwaka gwa 1910 donc de 1908 jusqu'en 1960 ejuko cye Kongo cyahabwa amazino wa Weise Congo Belge awulando lagire ero mukongomani yelagire esikuzengano zolugano zolugire nebyagireremo bilugire bwenene abatindi bwizwe abashutirwe sinanisimire ngende mu mpiririzi rinkazinga kiro mu kucabofi webele bisanzi amango birigi ne Leopold de bali basambuza no kutinguza abana abakongomani bakazigenda batola ubuhiti bwetu boshi bana kulura bana jangahe kuri baje bubirigi ubuhiti bolubala ubuhiti bobudaka ubuhiti boguhinga ekiro nkabwo byobucuruzi byoshi byanulira byabo bachemi haruro bahirembe enjunyizi ragirashagama bahirebe imbotera no gwandi batubika abakagirira ubotire bw'emitereri ebyosho mu guhinda mula emilimo yabo ebabere bungofu no gendwe kuba kalolereza abagendekeze ebibahirira mu gihugu cye Kongo batole hiri yabo abana abakongomani banije bakazigenda balolereza abaciwa amaboko abaciwa amagulu abasufwa nkanzoka babishirirwa ntyo emyaka enagendere ntyo hamahikira mwagwa 1889 mwagwa 1895 na etano barondero kuchishige piripiri ntyo yahuna batuzoku abakongomani batenge omu kutegesi wababirigi babone independence yabo omwaka batondeko kuchishige piripiri gwali gwen ngokomero wenene bali mwaka gwa 1958 de 1958 ebibazo byali bishatu abali abakongomani bamama libona ebi General de Gaulle amati mu Afrika okuturuka abanyafrika n'abakalama bonyine bamamajenga omukikalo cyabaga holakra omwaliri kwa Nkrumah omwaliri Sekuture mwalibona kenezindi ntwali kale Paul Sedar Senghor ngushora bashamba kwa abana ba Afrika bakiri bakutindi buzo abana bakongomani bari mpema ekitabo kitaba ombe bataluma okufuka independence batonzo gwe kantyo Lumumba imanga nkamushaki kabisa akarama abera mama liko karama abera bakongomani mweshi muimange tubone independence yetu tulibone wewe wakurikira Kiavu TV omusanzu byoshi Lumumba alwire no musanzu byoshi asondere independence libe ndabantu bayikiro kumuyemera nanta abantu bayikiro kunyukungu yali agira bintu bikwirire tushashonda rushoje duba yamaji byabantu yola bodwe yahuna ikaza abantu ahola bubirigi abera mayikaza ahantu abubirigi ane wirebo abakongomani yemere babone independence yabo umusiku makuma shatu zo mwezi gwandatu yola renyu bajaga mwire chikalo cyali cha siku 19 uzenga mwezi kwa butanzi mpaka siku 19 mwezi kwa kabiri mwaka wa 1960 yabantu byayemerwa lwaka shafi gologolo lwaka shafi siku 29 mwezi gwandatu mwaka wa 1960 bodwe atuma ewe ajo omugihugu cye Kongo anjadiro kwa independence abakongomani bamali habo agwira achincha so kuchimbotera chenjiri kweri bamulingirize gologolo balingirizo kumyazi ibiri ya defu omwazi gwa bodwe no mwazi gwa kasavubu Lumumba ne hana likero muga hezo yana yandika bodwangira amashambala
andambu nechi bakongomani independence kwa mali hawa nule mu mali hawa mujage mwala msali ko bwira tumenye fakabuti Lumumba ne anato nani kasavuna rolo mwazi nechi ubure salamire na bodwe na banya bubirigi sanka babipinga simono sanigere kiro kubabera bakongomani tawundi mwira tuhere mwere lagulu otali muntu bwebubirigi intu alikulu Lumumba ne anasosokere nakababikaji anadeta baza nyono byoshe batetere mwabyemerere nana byemerere siguma akweli pandasi twali habirwe ntawo tulete lyonga mune kyatu here sichuka chefu nantu bano twahabirwe bakongomani mweshi ntayo habire chifagireremo fasutwe nganzoka fasutwe tenjenga nchimazelu bala fanigirwe efa kikiro kusikulwa zene twakichishinga tuneshaga luke fulange embibi zejugu chefu choshi elipandasi habantu Lumumba hana hakulikirwa ko kumenyero lugano lwange jina chibuletwa esiku ziri imbere guhika ani gwanka mwana wembeba elipandasi welu akurikira kya TV no mu lugano na makuleta luyifuhiro kubugeke ntalisimire ligahika otumenyere bishikuteli yanjega nechi yagutumuna kuleta olugano zene nanya shona nkubaze ejo kuche Kongo twahabirwe elipandasi erusagili habwa akatwali habirwe bicho akayerekana bwinje bwinje twahabirwe elipandasi nakabasha akipata elipandasi bicho akambwira obugani roku yakayerekana ko mukungumani arisangibwa na elipandasi mbwiro mu commentaire ahola shishwa nchangana folo lugano lugabiro windi muntu ayumve kuti byaliri ne commentaire yawe nayo yaba eri kamaro nyono nyesho kulizwe nyuja bujenje ku TV nyama batabala nabalange fa nezindi siku ziri